CCTV. Katuna berikmi ikarap karyang hapo ke jela. Lingba ke iwe kendai iwe nyo items. Jongga sorkar jela. Hakasing set jan. Kat fusau tri uklah lingkot arah cara punriu. Kelakot penlong. Ika yau jogi nongrep. Haka baki nongrep na keleng jaka. Kelawan rak lagi jong ki marep jongki. Kum shibinta ke jongi shimbinta. Haka niga yau kabla penlong ke parking lot. Directorate of Fisheries. Kebadan Mat Persha. Bat kesin at Men's College Shillong. Kejing temu jongga tenan agriculture ke jela Meghalaya. Kablas dang hau benai no pra arajar khat nyo kelong ban penyeso kinong rep shikiyo ki hat dak po nyo number iwe khanda iwe nyo kinong rep ki yo kejing shakri ai jingmot chapang rep karyang kejing kit jingba ban pen poi ki mar jongki shikiyo ki hat kumnuan penya yo kumjuru i kejing ri jingdop bat kamri dok ha bat ru ban penjingai yaki negita ki middleman leni ki dalal ba given si shulai program manager udan kumni banong. Wala kaungap at kini ki chili sumrit tak jita powder na suat tempat dan ke mesin lain. Ni ngapa ti ngap isu lek dekat ti jar hati kajar jan untuk iri ngap oh boleh iya itu Kawan terang kasi berdengap strawberry soalnya terang. Kan si bilau di dia. Terang. Ngap si beli suka sempurna. Begini per strawberry. Suka. Kuno kayo kaya Tapi yang dia laju yo letan kiwe ki program ke letek mene te ko sinan ko ko sinan ko Dang balong festival sedang. tiga eji singo jong film yo dengan kala So tenang ni. Kani ka 1917 items kalong kum kalat jingyarap ya kinong rep hakajela jong ni baro but kalong accessible limba umi short code 1917 kina phone 1917 na kanu ko jaka hakajela ka jong ni kan po ya office ka jong ni idan artli ki office ko ya shillong ko ya tura di depending haka language selection ada ki select Khasi Jantia but English ka po ya shillong ada ki select Garo ka po ya tura di hapo office jomi ki dan kini ki khna ki badai ki expert hi hakalan agriculture horticulture animal husbandry fisheries ta ter kidai ki graduate sina kini ki jingpuleru de kini kidai ki lat chingerap ki bani pongdo baki yo baki phone ban yet chingerap dikiran likely ki ke bukum ka 1917 items ni ai chingerap kawai kalong kata ka agro advisory Kamot kinong rap na ki phone ni ki kali shubo kali ka porthum ayu menta. Lani lada ngayo snow yo ni jinthom na thamai ngan thum kumno yo. To kum kini ki kali ni na ban patay over phone. Kumno pakin pen kre na lu ko por pen kre ban ta ter hado ko por baki on. Di ni ailat uru eki ban kali ki kali hato dei bat kanu kono ka phang ka molom related pat agriculture ka horticulture pat ka animal husbandry pat ka fisheries. Mo di nangta paderu ni ai kalat pan connect eki shaki nong thi kata kamot ni ong market connect di bat I mentang ni don kumba kumba sihajar almost sihajar ki nong thi ki ba register bat ni nakaleng ka ni jela naka than chani lamni ni bat ro na ri India bat shabat di habaki nong rap ki call ni bat ki ong bani don kam bandi ni tai ni ailat ki ba ni da ka bani pun connect sikini kinong thi ma de kum ka office nimju ong ya kador ma nim ong nim simbak ya kador ka som ne ka jing kren ka jokki ya ka quality ru kum ka office ni num sim jimbak ni ta ru ka som hapeng jokki da de ki kwa contest ka quality then ki ha testing sabah ma diskawai ka balai ba de kalau bagi ai ki kali transportation
Lagi benchua ni dan bagi khatli kali hapo keleng kadi kali ka jela jongi dikini ki kali ki cargo vehicles ki bayarap ki nong repan ramar na ko ke cakas dimenta bade na do pa sarkar kala penmi kini ki CM Elevate cargo vehicles IE price surok silpi sikin dimenta kitu ki CM Elevate ka information ka download pa ni dimenta la ki nong rep ki phone ni na kanu ke cakah hapo kas jela ka jongi nila pun connect ki sa kitu ki CM Elevate cargo vehicle berjantang di hang tu ki suya keren ni ka dor ka jingi penbaik na pring joki pat nang tu pat kisah ha ki kali ban pen ki mar joki de pinapit na kani namar ba kadon ka jingi dai ka bangitre ha office ka ba long ka ka market connect ka jongi namar kata ka daw la da pipit kani ka bangile mentah hamiru ka ka wei na kita kilat ban ai jingi rap ki nong rep ha kaliang jong ban penikindo iki bakinong kiet Tikani ketika consumer, lani kata kapangitong ke business to consumer model mo, kapang hot di nong di, hangi di belong kinong rep, ki groups, ki SHG, ki cooperative societies, ki village organization, ki dan lo hangi way ki represent. Tikini ki yo kalat pandi directly kinong hit belong ki consumer. Tikani ketika way nagi penta ki bakum ka items ni persyang pandi. Ipat lada hakani kasni mental lada kalong ka bajok dili singin sa penbut ya kani ka model kiwi ki jaka lani ngila penting yang hakani ka jaka ni dan ka latest figure bat ni dan kumba silak 100,000 hut kinong rep ki register bat ni items de kini kinong rep ni dan ki detail so ki na do ki phone number ki AKA baro kan di kini kinong rep yo access ni tang da kata ka we ka phone call 1917 tang supol ni la pick up itu ko call la yo ni friend kan te kamot hakano panu ko por ka baki sham jin la kalong hakathum ka tep la kalong hakadi ka po ya kayo ka hat lani ya jing penkit ya ka mar ka mata ni don mangi ka baki phone ni ajin ya Pendor kamurhi kumbah kalong kadehi bandai ke market ke decide kai tingin kata ai ke dor ni su ai ni su long tang pangi plela ti ki hakini ki lightly sautri ki benta bandai ke jingi thiet ke jokki hami ki jentiar pidan na baro hasil sabi hoi hami hadu uwe banako rongjeng na is karo hil suban kumpa angin nak kawin ke market ni khot ni, nak kawin ke market ni khot ni, kawin ke